Boum. Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Partagez le direct. Wa alaikum salam Zonti wa Mtsawa. Wa alaikum salam Shaina Issa. Partagez le direct, tu as tout couf. Oui, bonjour Famadji. Partagez, partagez, partagez. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Boum. Wakomwili watukufu. Garombo Mwenyezi Mungu hukumala nikao dumliyo njuha wanono. Ho hanza hahe Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu jali hainu lumade ike ounonouja. Yoluna tambu zilawe. Yolo haruma sufransi ilawe. Yowanzo mrumme. Mwenyezi Mungu yambe mrumme. Waziona maji. Yowanzo yalole. Mwenyezi Mungu yambe mrumshi. Waziona maji. Wanruwa anzane wabenzane. Hasbabu ya Mwenyezi Mungu. Ho hanza Rabbal Alamin. Bonjour Rashadi. Watukufu wa Jamalif. Karnauzia ho hambaze kweli. Wa alaikum isam aliyati malide. Karnauzia ho anane zembi. Karnauzia ho lutene zembi. Wa alaikum isam Muhammad Aliya. Wa alaikum salam Asmani Darwesh. Wa alaikum salam Hari Mai. Watukufu wa Jamalif. Mwenyezi Mungu nanike taufik. Yarinike musomwema. Yarijangi ejoka na heri duniani. Yarinike umrimle rasirani. Rudo wana nezembi. Zijilio riwane. Nezembi zirandeshe hao. Yolo content. Noutso content. Sonsi pia son adam. Qu'il pleut qu'il neige. On va laisser ce bas monde. Riwasuli ihoikao kawajahamba kwamba intervention. Yuhorjoka huenda kawajamba kwamba intervention. Izo watuma izo ndizo ujuenda wazihunre. Insha Allah rasi rema karibosh rema rendanai Mwenyezi Mungu anike taufik yaritowe zembi yarijali kwa wanadamu wa uduma bila na njema. Wa alaikum salam mama Hunaifi. Watukufu wa Jamalif si wamba ze sujet lonizo geyo wanzu ya baki utwanza ya lao. Nyumasama njia na mpartage haukayanga aminikeni ya ndunga uogu wanzu ya ishie. Karijamba ngabo wako hujanze watlie msajaja shasitso bloke. Haukasi kardo fari ya wandu warubeshe invitation. Se kardo fari ya wandu waridunge yojunja na ili mbloke deza. Dadi kamru ge kontro avec le respect, il n'y a pas de souci. Watukufu wa Jamalif. Ze sujet lonizo. Ikanga wajuka uheya nyonga waju uheya. Aso de sujet ya mwando. Ikanga wajuka upalia zero huna wapalie. S'il s'agit de la vérité, on va parler de la vérité avec le respect. Ye sujet hangu ya mwando. Harmazete mulonizo. Bwana tsoi wa daula ya haki. Na bwana wahe guvernoma ya azali. Ikao ye mruwahe daula haki.
habali ya roho mbi pour montrer wa yuko soutene Azali Assoumani. Hamrenge yemru mshe baada harenge mru mshe hafanya foto. La hawazi haere yemru mme hamwambia wede mru msha. Inde miadi na hwambia na hunika ya ukaya nganjo honesa. Finalement ula shababi zimtabisha hamwambia ya ukaya raili humanipile mru mshahangu. Hurenge mru mshahangu shawotsu binadamu honere ya foto. Ngojojwa honere conversation shahonere ya foto. La hemru mshahangu ikao hulifanya wotsi ubinadamu. On va parler de ça. Haukeba na winge na zibu yinge na bababa ngumenase bariraka jamunda papiye ngumenase bariraka tina situation yenge na situation. Harenge mnu mshahahe kumkwa hamwambia kambu jomrenga hamwahi hawahemru mshe hasibabukaye bwana wedo ka kontro yahe yeti mru wa Azali hasiabu hambeshi ya foto la hawazi ya la tufu. C'est comme ça la politique. Pour nous dénigrer. Wakatika wahunda umana ngwa ukumuri. Wasufre ngwa ukumuri. Wahunda ufaida ngwa ukumuri. Silo Faransa ishori la otilisho Azali ya rumao. Ngari lawe isho makro ya rinikao. Liwasuli ya ruma opo ya mruhiba mrumshe. Ya mtire foto. Hatanzia msijini. Ya menyele ndola. Bahari mwanamme ola. Yetindaye. Ngarjo hujarzi detaye. Ni wanadamu mapolitise wanafiki. Mahafila nga mwanilia au gouvernement. Nga mwanzao daula haki. Na ni mwanilia au gouvernement. Ngarjo jarma bieni realite ne verite. Haukawe mjomba wewe. Yekawe nge traumatize. Dakati na kirtas. Gocho shida unkwes. Mikuna ushida unifanyi hata. Wallah. Yeka hujija. Njo hutafada. Ekanza za polisi njo hufunga. Shaga mtsongo ou déranger ma faible. Ya Latif, gam déranger o hari wanadamu walo ma faible. Namdotsa wanadamu walo ma combattant, ma décidé, ma zababi jaturam. Shaga mtsa wanadamu bahari ngo ma faible. On va parler de ça. On va parler de ça. Watukuf, sujet abili. Sujet abili. Shababi, ikao, hazalani hamayoti, hajahunide na mzazahi, halola mwanamshe maure. Ngasina 5 ans, mzazahi ne fami kwa tujue mwana haongedaho. Kwa tujue mwana haongena mo. Yehafu. Wede na polisi, wambia polisi, wanjane vanu waunjia, emrumshe, ngwambo katujua, wakati kao hadowe mrumahe nana mabandi wahe wanzani wahe wadowe mrumme finalement mrumme gasna 5 ans katujulani ababani kaudu yaliyo gadjo jari lance message ya kubinadamu rambie mwana msheoi ya ukaya ngawe na mu ngawono wana ngawe yabo ye mrumaho katsoni hapanda 5 ans wakati kao wodomua wakati kao upo wanruwa mua abasa katsone ya daula Faransa kwa tushida wafanya hatamba namna wajua ebahan shababi wali yaliyo gadjo jarongoze mzado ya dojwa kaya ngawe dunia ni ngoenshe vya ngawe na wana wazado ne mrumaho katsone hange porto disparu gadjo jajeru hambi realite wale ya ukaya hewe gohundo lava gohundo planeti, gohundo wangu, hau gohundo mrume hawe ya Burundi, mrumaho kaja ufungwa kaja huransi, geporto disparu, wakati kao ye dernier appel, haka para mzaza, ne famia hae, hamba ukaya humuua. Garjo uzamba. Haliwe na mabandi, hauhea na wangu, yo mkinishiha. Gejo o ne message anguno, ça pourrait que ça va te blesser ou te choquer. Il y a Turam qui va parler de ça. Ikao o hufangu joka ya ngojo huja. Gamombo mnyezi ngo hufangu ntilale jauna hafa. Ni ulowa. C'est ça ce que j'ai prié à Dieu. Nralwe daraki. Ntilale ne hafa ni ulowa. Izon ko womba. Garja hormaze message. Rare jajarma ze message za hatu watukufu Jamalif Galvira uhasanma message lefanya juzi ya mzaza hatu ya roha huenda iho Dar Salama ya lahumu Faransa idafanye idatsahi unono sha subhanallah hanzenda fanye ugangi
baharinge mwade hende huazime mapesa mkobari kari zamba ramba usikwale dojo abasari zamba bwatukufu ola mzazi ola nafanya message naambie bwana ikaodi akaumu ako mjini hao yabagujorenge mzazi yaambie mzazi yadisidene mzazi rangu yaka Dar es Salaam ya mzazi akaunu Faransa ya ukaya nso ngabo fundi ujo hangalia rilo hunu ya mzazi ajiprepare ya bali ya mapesa ya bali zikirtasi za yenda hula emasihu ya waswili omkoba urengwa holeteli kaudo ya lala na holeteli ile ya mtaishia de bwana ula alizamba ya ukai bwana ula nge complice na esuli ediarume wangu hauye idenda ya hida finalement mfanya defirma be ukaya yekaka javenu wa ye passportu yemzaza hatu ya pashia ya jazahe raili si singar dute ukaya ndaye kajatso mrati ya vuma yu semaine au 2 semaines shado usiku ya tsuwaswili hamrenge yo mkoba urengwe masihu holoteli rimambi ya ukaya ekaka jato wa ye passport gujona ye passport yuonea ye devurizi wa holoteli ye mani passport ya vurizi wa holoteli ya honda kwa mwambia ukaya ikakuja ivumba ngojo helelea wa alaikum salam mama souvenir Said ukaya yu kaja hivi ha uhazar haone izora hamba ya ukaya ikakuja behe passport wallahi ngarjo hafisha ye passport ndi vulizi wa holoteli yiwone hamzazi hanikiwa yabo hani mrungu elewa ukaya boom fazak izaf yabo hani mrungu elewa wa alaikum salam soma manadia mrungu elewa ya ukaya ye passport ola mjomba ola namambia ukaya kakuja hivi hango johelelea sule ndaibe shangu hano katsi ndai gamridi nuhambi wallahi na Mwenyezi Mungu ngarujo huvumbua yekakujarudi watwe mapesa gamrudi tena nuhambi ngarujo hafishe yekakujatowe mapesa haukamzazi hambe muhimu de passport botula musaija ivuruzio l'hôtel fantôme yambahari kabati kamera kashe ze kamera kashe zuloigo zifwe macho comme jashida mwone mru yanjo fukone mzaza ngomkoba finalement jari zamba rizilani rizirongo rabagarjo mafisha rabagarjo mvumbua wi madina alimdahuma wa alaikum salam na ranzani rizamba wa alaikum salam faharia sati jibu za salam zanyu watukufu wa alaikum salam Imran rizamba hanyo tsipia ya ukanga jujamanyori mvumbue finalement ye passeport izo ibre wana yodo na baibe alafu fi nguambo katsindaye ye mzaza ba passeport i parisi wa mlotali vuriziwa harma le goba finalement tinuke passeport yeye hajaban guni feresheyo guni iswe guni feresho ba ti par ce passeport ya wahani mruwele wa alaikum salam Muhammad bana ngwelewa ya ukaya wala haibeha badal mwambie kaka jabe passeport ngajo mafishi ya bonga ndimwambie ukaya behema pesa tena be umane da mwapeu tapa honte mzazi bani ha ani bani mwanamsha wakati mzaza huo mwanamsha umbeyo uje ukida wena Dar es Salaam wambaibu yajione mgangi nyetsa heunono finalement kuja humrege passport na hizo alhamdulillah amuferesheyo mwanamsha hangu mzaza hangu baada uparse passport yodi akamuhimu ukauhe ujeza alaikum salam kikimaweni ukauhe ujeza alhamdulillah hekudulatillahi ya Mwenyezi Mungu uparisa ila passport garu lindao uwaswili hunu Faransa zemali hamba alhamdulillah haukabekir mambia ya behi nsu amini kangu joveha shado mambia ukaya umuhimu de passport saiwoneha na lihimide Mwenyezi Mungu uhimide Mwenyezi Mungu mzazi baraka gari jawhar maja sujet zahar ye sujet ya madunga jawhar mu sujet ya himru wa daula haki ni mru azali watukufu ye shababi kao ya usutene azali asumaniani de gouvernement ya Komor hanabiatura mwikamu ngon mausiku sinjia harma video ya mru wa daula haki si komante c'est vraiment soutenir Azali Assoumani. Bada mum soutenir si par sa contradiction ya commentaire ya mruyandea. Ya mruyandea
si tundu tiundo mwanadamu yeti pirate she mwanadamu rambula na usuraya rinjila na mprive rimenaseyana rishindana hani ngwarungu ya kanza butiramu haukaya handea tindea habami mezi sabai mezi hanambia ngujono nesa simwambia kuna usitanifanya hata marongo yodele shabab mzima ya mwambia wa azali ya mwambia ula mgoda ula haki hamwambia ukaya ganjo hure magwale ula katujwa ngwa bokango jomre mango jomua na ongwa o njimzima ntuhamba Marseille ntuhamba Paris je vais vous mettre en difficulté nyotipia ntuvumbo mahalani halafu ikamungoni mausiku haono ula mbu waonana matukwa matu ula bwana ula hamteshea ula vahe ula tindula ya message hamba Maudu c'est qui m'appelle n'importe quoi hamwambia Maudu ganjo huveshea surprise la deheli ya mwambia na mwishie bwanadamu wapeo mwaringe politikinu mwanzumu ibadili nezevi personalizatu no wahunda umana ngwa ukomori walu hama gouvernement wahunda umana ngwa ukomori ima opposition hunda umana ngwa ukomori sirlo hunu garu hunda umana hasibabu Emmanuel Macron bo majingo ndungu politiki hata gamjwa mwaze vie privée familiale en France na umejele yana hamwambia linda bagamjuhere ya surprise tsiyo ula katujwa ye surprise hili ya Rabbi shaka bwana washima anima julungwe mrede hama infideli hata kamtutsa wana damu ikawa jumla spekteni shamgungula wende harange jinrini kaseti lichijoku sitiri walaikum salam Manael hasiva la hambi emru aveshe mwana meo la foto la hawazi la emru mshahi habeshe mwana me uko usutene azali vane mwana me uko usutene azali asumani walaikum salam Fatima Fati uko usutene azali wemru uko usutene azali par commentaire vaye ola ula mwa daula haki yasaya wakauma na en privé avec des commentaires vraiment bizarres si amine conversation ya hauyo ti pia haukawi ha capture gamina ne le foot la hele jinri nilino finalement valaye rankunia hebanda harola mwa azali hafanya hata hede hamrege mrumshahe halala nemrumshe hafanya foto la hawazi la hemrumshe wala ya latif ya latif le memanya nyuho mshida nao ha politiki tsona maana kamtushida mafanya politiki hunu Faransa ima sampapie wa hunda papie uwanahani wa zao huzale bange uwanahani wa nawashi wa zia huenda maze faye uwanahani wa 4 kilo malahoni iyo de politiki makabidi muhifanye politiki pour mfanye ani namna ya umobilizo ulanga urohunu Faransa wangamiao mfanye namna ya umobilize ze couple zitongo tsabaliana hasibabu profit mfanye namna ya umobilize ili wajizatu wake tranquille wamaze faye shaze politiki zanyu mkati mdufanya nandi finalement wende warenge mrumshahe manyanyi hubari mshidana ha politiki wende wa mrenge ulale naye finalement mfanyie foto la hawa zubeshe mrumme wambe izoni zinahambia ukaya nganjo ure mawale ulenge foto la hawa zila hemrumsha ubeshe mwaname ukaya angalia be surprise na horea izoni zomona ukaya zomasula ha politique fantôme ba majingu ya peu azali kati Faransa azali nge Komori nyimani lao azali qu'est-ce que vous gagnez ici en France nyimtsoda ula haki vous gagnez quoi rien que des insultes non pour la nation finalement de njama ze vie privée familiale yeze wana shohaka garambia bomjomba wewe garambia bomjomba wewe harima ngaona mba nationalité baada kaona nationalité ngomodo hangaona makita sa Faransa gondo warange manyanyuho umregemru mshe finalement baada hubaibwe mrumshahe gondo ufanye foto umweriye foto la hawazi yemrume hariba la humpike bala upike mwana mshola wa mrenga
mwanamsho la hahunikezi ungo zae baada hahunikezi ungo kujaona ya ukaya waji ila sitara ukaufanya foto urengene foto labo jingu la peu udobeha ubeshe mruma banzida ula zaki mzwani leo gamana ula haki usubina damu mrudani hahu jingu hamadawe kesto za politique ngodo na gemru mshahi manyanyu yemru mshahi manyanyu habari yemru azali yo sutene azali yemru commentaire ye contre dawla haki bahumro dawla haki ngodo warenge hata urenge mru mshahi ufanye foto la hawazemru mshahi baada hudrage mru mshe ubeshe mwanamme ile mwanamme yaone garudiru mabie Muhammad ayimro mbahatishani gamjudo baibu na intimide o aluma faible garma biaone et politique ya komori nutsi politique luna tamanufa ila politique ya wanwanzo jitajilise ye gouvernement wajitajilisa nyumba luxe magari luxe vie luxe ze famizatu de stabihao yema opposition wa wanadamu wengi wakama ministre wakama rais katina rahunga za famizatu ntije mketi mdo ji denigre gamuhambia ubo mjomba we Hadji ne m'énervez pas. C'est pas qu'elle qui l'a trompé. C'est pour ça que je lui ai dit. Banate madame je communique un message, je lui accepte. N'importe quoi. Que pourquoi cette femme a accepté de tromper son mari? On a des moins de joisifanya, wazilondonai. Est-ce que Bada accepte? Harukubalia. C'est normal, il dit on a des photos publiées. C'est normal. On a des photos publiées. Il y a des manars zilanio. On a washingo manaïf. Namdi respecte ses dignités zahan. Namdi jokanga wanadamu watsuna hata malezi. Namdi jokanga wanadamu wabala sura isha uzinyama. Hauka kwa tsolo kaya inu personnalité na dignité na intimité. Ketsubi di mwaruge mwana mshahe mtsamasi. Waihone saukaya hakana komba ya hahide na manyanya ikaugwa kwa tsi konyo nzima kwa tsi fikira nzima kesto de politique wanjahrama privé wafanya na message wamenaseana hasibabu yahaba gustene azali wayahaba guremu azali finalement hamba bagujo monesa homonesa hayafanya tout pour tout harenge mlumshahe yeke mwana mshu hakaini wakawengu juhedata yedi ya mbalance dans de réseau kajajo kubali ngam amin kajajo kubali yedi manar mabiao ni bumajiri ni makaseti politiki ni tujeri itungo ze fami zatu zidanganye e politika komuniketi na tamana gar mabiao ni namgati za cinema zo reglement de compte fantôme zahani jingu hamadawe amanje dawla haka majula ulahaki dawla haka uringe futula la mrumshamanya ni huli publié uringe futula la mrumshamanya ni ubeshe manya ni hola bari yetilewe katusitene ye dawla haki fantôme yao. Oui, c'est ça, Bohaji. Ça fait mal au cœur. Non. Hey, comme Karabi. Bobo mwana mshewewe. Na mkirabi nywana washe. Mdo fikiru wanada mfrikanto da nyinao. Mdo fikiru wanada mmaniko aminifu. Mnatsone jingini lijati ufinyile manyo ukubadika we mrume. Na mdo tundo wanada mbaga wangu walona mihono na nyile na maji wati wanaume wono wanwa zade. Hauke mjumba we yemru mzade. Yemjumba wa yemru mzade kami na problemu daminawe si wanaume narishindane narimane ruonane remane makode nikane mihono shewanwa shahatu na reglement de compte za wanwa shahatu ngofikwa na umango jokubali ngofikwa ende ata finalement dambi mwanamme ukaya ishia wokutina papier ekanga mwanzo gamjo husisa komo ekaka mwanzo gamjo amjoshidani nuhusisa komo. Bo jingle ni kanga ona kwani gaona pouvoir viens me descendre comme moi nous sommes aussi c'est comme moi bodaba nous sommes aussi c'est comme moi et quand vous joshina wala no bahati shanziani wallahi na Mwenyezi Mungu amjohure mababala mbeye gojumundo banu wewe ujikaza vanyinyi mkofanya na message doba wewe ujikaza vous pouvez venir me voir de me chercher un problème face à face katoga mjwelewa unonede mwapeu politiki fantomu politiki ya maviti li amino ya ukaye mali derwa komoro wala kwa tsure sikini ya kwa tsuranza izuanza ngwanzo profil zao izuanza ngwanzo ani ngwanzo zemba zao zijaye
Gamjarma politiki karshidana ki politiki. Shagardo hata njama politiki mbrado njarma vi privé personnel ya hemru mshamru. Ne famia mru. Izo kamtsuna tahaya. Izo deze komba mlonizo. Komba mlonizo. Komba za hanza mdorengia mwashe. Ya Latif. Hamboshia manama zainu. Kaja publie dans le réseau. Habeshe manam me en privé. Hamambe ukaya tsuhambia gamjuhonesa. Gamjuhonesa ngaliade de photo la hemru mshahu. Ya Latif. Kaja publie. Manama zainu hatsumbeshi en privé. Mais ça fait mal. Nsifikira nzima damina ubo zainu. Rishinda na shinrume. Rima na shinrume. Na fanyilo glema dukonta shinrume. Shuwa ndwasha hatunga waturu wa rendi. Iyo mwanamsho hangu hahurandi hata uduwa mdragi. Ya ukanga juka mwanamshe naifu. Wanawashe kwa tujua shuwa nzawo. Uduwe ya upanse ke mwanada mwenge chau. Shambu gondo hata hanji harma hakubali katsukansi wanasho hangu. Wandudu kansi umezure. Ye mwanada mwiwo imrume. Ibada nge mrume ye washeo. Ye yenge na uvuwa he mwanamsho ahe. Ye ujisitiri. Nengu ujisitiri mrajina. Shambu utsongo bala mafiti sekantero na verwa ja uhimila bo mwanamshe wa uhukubali ya Latif. Ce qui fait mal, si les bwana wayu soutenir azal, waka weti mruwa direct. Vane bwana uko soutenir azal, weti mruwa fanya direct, wa mruwa komanteri. Ya une zainu ngufanya direct, ya njeva lambi alo azali. Ya une ajimba ngufanya direct, ya njeva lambi o emergence 2030. Yede les bwana wayu yako ufanya, chaque mruwa direct. Finalement, ya komante direct ya mungu. Wanje mruwa harola da ula haki. Ya sebala ya komante. Washidana yarma zila komanteri. Ya siyabu ya mandishi en privé. Wadezana wamenaseana. C'est vrai, tiono. Tiono pia wamenaseana za kweli swafi. Wabilana mbi swafi. Kabati makalima mai watsuambilana. Shola hamba gamjohure mabwale. Ola mruwaza li hamambia ngojo nremaji, ngojo koniwa. Haba ntina uhuwa. Finalement, wala kaonda tout pour tout hata ya ladene mrumshahe. Ya renge foto ya libe. Ya mbeshe mrume ya meukaya. Regarde, bamjoko vesha surprise. Ya mbeshe surprise. Est-ce que wo binadamu ya Latif? Est-ce que wo binadamu vaut mieux que tu viennes me tuer? Vaut mieux que tu viennes me casser? Au lieu de henda hata warenge mrumshahangu. Uje umfanya uchafu. Unenese les photos. Nitsahemimi unifanye règlement de compte. Nitsahemimi unirende mabe. Nitsahemimi unirende bishembu mshangu. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a quoi, ma femme? Pour rentrer dans ce débat bidon. Yudman Jouabani hewe. Wahunga umane politiki ya Komoro wangaru wajuao. Wahunga umane waudu aloha gouvernement. Waudu waka ya maministri hale. Waudu waka madirektori hale. Shawan wali yono wa wana ola priparema. Ma politicien wanu wangu wanzua jazize mbezao. Woti zainu ya tuparuka direktori. Ya tuparuka ministri. La juhaba zainu ngukozo zambizi jiro armaiti. Hau hajimba ngukozo zambizi jiro armaiti. Sha Mamadou Rija wa upia wa wanrikao wa klanzima ne gouvernement. Wa wanrikao wa ujua wa hadisi politiki. Wa uka contre a contre. Sha wangoza wa ujua ukana wanza iltikubali. Watukufu. Muna tede hatabali ya rohombi na upe uharede na ye mrumshai. Hauharede mrumshama nyinyanai. Hasibabu politiki tunatamaana. Ndugu konsa fanya ruguma duko to katika owaloze maringo au Komori. Woyulo hunu soutene azali. Qu'est-ce que tu gagnes? T'es en France, tu gagnes ta vie ici. Kuti Komoro ka azali nguhuliso nguhunuso. Wamuremo azali ngokozo na mbizijilio. Réaccepter. Shautili wazukaya owajukwenda bala howendao. Ce sont déclarés de même bateau ikao gwanzao wakure walirenti. Ugamuhamia unjumba we. Wallahi na mnyezi. Yekale foto la hemana mshahara. Hublese mrumahe uke mrume kana ubakinae. Katina kirtasi shakana ubakinae. Katina kirtasi shakana ubakinae. Nabaturam, je peux pas rester. Nika kazaibao. Mrumshangu hakubali hantrompe. Sijiwonele ya le foto. Gamo mronsi nende zangu. Sasa qui est pur. Ye mjomba hani menasi ambari ngujo nsisa Komoro. Si hutore yabo sinema.
ekawe mwanamme wa kweli banda mimi twanza no vumbwe bana fanya direct urongowe wambe ukaya mimi de nafanya ile foto la hawazi na renge mdu mshamdu kadha bade mdu mahe sutene azali timrenge timbea ya Latif Nyezingu na nike subra wanasho hangu hewe na mjiankili wadahukana baraka wanasho hangu mtikubali mafantomu wa rezo sosu wajuadu mhadayani mtuone mnugurongo kabala biarongo bala yeye patrioti mtuone turamu kabo turamarongo banu turamu ye justi utuone kaza inu hawone haja woneja na mdori kalkule moritunda owanungwa oje eba nuturamu izuni yamba weye juste eba nuturamu izuni yamba weiti mnafiki weiti bandi shamja mkubali ngotrompe mrumahaho finalement hutrompe hamanadamu ikaukana hunikata sitara shangujenda hutsambazo nadamu wahujue ya Latif gamenya waloma juste waloma daula haki gamenya waloma juste waloma daula haki haukanusa wanga daula haki gar aminu kanga waloma juste waloma correct shani mafantomu mabidon majihatsu ka ikomba miwanao komba ya umenya ya usalise ya profi hewe kamkaradhi garinda uhule angali mwanamshi wakati wanaumahe wajojua haukaba na harusi ngondo zahe ngamrudini mwabie ni katsu ngamrudini muhabie abaturamu mikakaza iva ntsina kirtasi tiza wanawaili damina irahanja honda kirtasi shanga mwaroti nende zangu amwaroti nende zangu idara kinda wedu warawa wi mwana bahati nasar idara kinda wedu warawa uchoyelewa ya ukaya ngoshidano naturam mama angu kajanruma ngoshidano naturam ifiansangu kajanruma ngoshidano naturam emrumshangu kajanruma narishindane narivurane narimane on est des hommes on peut se battre on peut se gagner des années ça va mais on doit chaque warende mwanamshe innocente wenda wambaibu ya akili wambaibu ya kubaliva ahenda trompe mdumahe sinema ya mwanamshe ya kubali enda trompe mdumahe haji ntsure nga paso ujanu wule mnugwa ma politique ntsure nga bo haji s'il vous plaît désolé grand frère je peux pas te prendre parce que j'ai deux sujets à résoudre là si je te prends maintenant et deuxième sujet c'est na ujawiyam Nyezingu na nike khatima njema Nyezingu na nike musomema ba wallah yema nazaro ngozi nutsokili zitso wasuli mbaba hanu da wika ukabatswana da mwaluma justi zainungu juka yabo zaima jitoleye au hajimba iswali hujitoleye mtsahi etat de droit na balangani na wanada mwalumba nivala watu mtsahi etat de droit watu ngo gashi watu ngo umenya zila ikable zinitiative mazirenga koma wango juka wasuli ya Latif wango jo wasuli je ya Rabbi bana Mwenyezi mrende karenge za zemoza hatu Rarantsi wanwasha hatu en dehors de ça. Rarantsi zefamiza en dehors de ça. Njumba hamando iya ronzu ya rumili ele dzela daula haki. Ya limenye ya lisalise. Na weyeye yemana da mwapeu. Zivurisa wakati njo huvenu hau huvenu. Wallahi ngojwaibishia. On donne le deuxième sujet parce que vraiment, les sujets, nous, Gentabisha, on se dit, on a tati jihungu. Nanzento, on a remarqué, on doit mrambua, haukan wajum mrambua. Ya ukaya, wotsi ubinadamu. Wotsi ubinadamu. Mwenyezi Mungu anapene shari ni mapolitisi wa Komoro watu ujue fasili ya sitara watu ujue fasili ya malezi watu ujue fasili ya savoir vivre s'il s'agit de wazali no mapolitisi wa upia ce sont déjà cas kwa tulisikinia Mwenyezi Mungu anapene shari ya Latif Mwenyezi Mungu anike sitara Mwenyezi Mungu anike ukina hivyo na shahara
yojukana mrume ya ile ukaya wengu naanzo mrume katsuhanza fanya namne mrume ya hanze mrume ngutabisho fanya namne mrume atsutabishe mrume katsu shida hu respected kawa wendeza hu utsa solution watukufu gamjarme deuxième sujet parce que sujet nous ça me fait mal wakati kao njakao hatika on va arriver à ce point yamru manipule mru mshamanyanya bahali ngalshidana leoni kidamna zainu ngalshidana yamba zainu gondo bio hata haumitula mga mondo bio hata lege mru mshazainu dini beshe zainu ile foto kwa angalabo zainu angalabo zainu ou binadamu si c'était moi par exemple je vais le tuer njo mtimize njo fanya tout ce qu'il faut nuhutowe harme surface nende mroni si c'était moi radi ngarsida na politique kujani blesse mimi kujani dérange mimi shahunjia harme mru mshahangu hufanya batani hunerea les photos si c'était moi njo vous descendez c'est la vérité watukufu ngarjo harme message yabili message yabilin une message usikitif wakati kao gasna manyanyas shabab yazalhani hayo mayoti ikao yemngazija mzazahi mngazija hadungadena mzazahi ujamu Faransa haja halula mwanamshe mawar holole mwanamshe mawar wala hadungadena mrumshahi wende leju abakidena mrumshahi la waza yambaizawana wabakia emrumshe yowe mrumme demrumshe hakana mabandi wa maure hamandaye ikao waukadonaye homjini haini wakati yemrumme yambie mrumshe kati jao emabandwa la wauja wa muwa wauja wa mbi lumjini finalement ezajilhinga ikangu mungoni mausiku yemwanamme hapara badala hapara hambia mzazahe hamba mama antuke mru mshangu haniua hamwambie mwana hipu koba kide na mru mshia huwa zamani utujaza habene jiza nguje netse mru mshangu haba kongu huo rangwe makatia yode mana na mabiani ya ukaya hunu Faransa kahutsima hakama hauka wanawenjwa ulawa wo na wanawenjwa rindona hii kartsona mbabahani ziwasilio rangwe makati ambia mzaza heke mrumshi hakahamuwa ngasina 5 ya mzaza ula kajaone mwana hitina kajaparu mpara ma telefoni kajaparu msharu ma telefoni uhao wajua harma mezi na maha uende wambie polisi polisi wamba warageze rongo uende hahe mwana mshore amba uo nsujua haniranti depuis longtemps nsujua na izula boka jamuranti mahamitsanu polisi ya Faransa watso ushinda wahunda solution ya mwanadamu shababi ya disparese nivi nikoni watso ujo ukahafu auge na muo iyo serikali hili iyo polisi hili yemzazamu na nangu chukache Ngiko mwana ya mabia kembo mshango kala wao ni uwa shani ya wenu sinema mwana mme haukaba nga wana washe wawona ukanya ngamu wenu mrume ni uwa ya poliso jaba na mrume ujufungwa izo nusani nywa nashi mabana nrabo ya ukango jujo mrume maho mbahero ya mrume yede hata ya heusiu sheni ranti mrume mbahero ya jihunde ya reagisa ya polisi jokaya mrumshe ukuni kwa haki mrumshe ulona dula ya mrume shamrume katina dula ya mrumshe usilamu ya mrume kaname mrumshe yoto alaka shaizondi zumara igaharma pay de mardi amadainu haukani wandu washem nikiwa zaki zoti pia ngoju jowre mrumaho ye polisi jombe mrumaho dianiwa yeni hedi mkorumia bwana shahangu ye mwanamshe woi heni mwanadamu lona mbankli na hikma wiya we mrumahe gamrudu nuhambi mwanamshe wewe wodi wa mrumaho kemrumaho haukaya yekayeye hajuhamu hauharidi hakulosha hatsojone hanimba mru yehum
humrandahu humbehandahu pourquoi mrumahu manamshe maore hamandawe haukawe maore zetabia izo kajahia na nasha maore wanasha maore o massage ngari juwao kawahia na roho njema haukauti massage kwa jajolo ni wajumba hata wanike maisha hata warinike makirtasi hata riyeshi dasinao rize wana dasinao shawewe suru wati maore Nizungu na pwene shari mbaba huwana hao ika kutumika papie kujamnika papie shawu mwanamme ika uyazane hani hama yote yalune nationalite ya mayeshi panda 5 katujuli hani ni vinikoni yeda ula fantomu ya Faransa kwa tuhafiri kwa tuzitunda kwa jazinjia wamba wazinjia panda 5 kwa tushida wajua imru mshawiye karengwa imru mshawiye kafungwa imru mshawiye keda yanketewa Nizungu na mniki khatima njema ya Rabbi Subhanallah. Les femmes maoraises ne sont pas comme ça. T'es pas vraiment maoraise, wallah. T'es pas vraiment maoraise. Parce qu'on a choix maoré, et quand tu es de wana ze couple, quand tu es de wana de sinao, si on watrahi, ruarende nai, c'est nos bases. Haoure des actes, wabaki nwana hawalele. Chokwa do wa mungu hifu. Yabuheni mrulo na akili waha ulawa. Shababi, yalola mrumshi. Panda 5 ans, nivi, nikoni, nzazahe katujua, ye famia he katujua, ide ula Faransa katujua, ya bomlugu jwamba. C'est la première fois que j'attends une femme maoraise, criminelle, le haut de Handani, Njaparo Ishia, Madame Chez Maore, Yafana Muguhamadiyo. Waukaya warende na isi wanaume wa Komore. Waukaya watindindi swana makomore. Chez les femmes maoraises sont sages. Gawanga koma bese banungo wanzu ntina hata besoin. Nti intéressé. Wala ntsuonea, mikaonea. J'ai pas besoin de marier. Ndole mwana mshe maoro muso. Yenda don simbula ukaya mlirende na yimri timbi ambia ukaya c'est normal. Rwa rende mbizinji, rwa timbi ambizinji. Ya wole okatsede un jour sambatu la maora, tu donnerais bien un jour kanywangazi, ani. Pour ça j'aime pas. Cha le respect wa mérité, wa respecte. Wa mérité wa anze. Cha woyi hasijini. Chaka jasijina na shomaore kwa na shomaore. Haini mwanamme mkomori yalile mwanamshe maore yo accepte zenyanzo yo kubali zenyanzo shazibaki kasi wapeusi wanaume wa Komori si karuanza si waprofitere des autres. Dahinga rambibu mwanamshe wewe ngorango dunia ngawono wanzani haungawe na Mungu. Tu penses ya ukaya yovi un jour tu vas y aller en bas. Tu vas dormir toute seule avec un drap blanc. Dans ta tombe, on va te poser beaucoup de questions. Tu vas répondre quoi? Mon mari, désolé mon Dieu, ya latif. Watukufu, madame Chewi hawemrumahi. Sûr et certain. Hamua, hamdhulumu. Na inu tabia ya huwa ngazija, désolé wanashangwa ngazija. Nido mkowa wanduwa ume, la plupart ya hana. Sera mba juna mwanamshe mzun maori ya uemrume. Katsujwa aba sabada ruwa menyez esprit. Katsujwa banda aba sabada ruwa njia, ruwa rende, ruwa tuya haine. Parce qu'on le met de haine. Abunga mwambi mwana mshewewe. E wana mabandi wa haho, ikawa odu wadobi hemru maho, hudowe mru maho, wambie wajua weturamu. Dami minganjubali ya roho nzima ngeni ulawa. Yekawa njili ya ntina ufawamiche ganjo uwa mzima. Ganjo timizi mzima.
genje ntimiziwa njamba ukaya mruka na uka aluo ya baba ya beha shabaiki wanjili ya watanu wanihimilia wallahi ntina ubesi mebra ganjo timizi mzima ntimiziwa dahinga muhabiyo wallahi na Mwenyezi Mungu makati ya jao haukai ningyo serikali shabada serikali pendant 5 ans on a marre, on est fatigué. Dis-nous ce que tu as fait à ton mari. Famille politique mahouranti alors que c'est pas vrai. Wallahi na Mwenyezi Mungu bientôt gajo hafishi wa maoro wa hulani bekaru hafishi sur un certain ye origine vraie ya hogejo benu haukaya yote tabia ya maoro. Mwenyezi Mungu namnike khatima njema nike musomema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu rengeza jane imani wa umati wa mtume haswa soda swa komori relewa ya ukaye mwanadamu ngorondo wa inai na bahongo joka ula wa duniani iba ngorondo wa inai na bahongo joka hufa yendo uko ulawa gamjoheni mime nko ujibalia njaparo roha na aminukaya gamjoreje inamu njaparo roho nziani na jini kasurete ukaya je vais retourner chez moi vivant yakanga mroho mupara le shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah quand je sors parce que gamjo kanga mina ma ennemi non wajikashi kwa tujibenwa yakanga mroho na mi rentre tard muba kondiani hati masiku na mikanga mjui masu muja apie jusqu'à chez moi mupara le shahada au kamika jini kasule ntina utoro mani avesi yentina utoro mani adangobonti yentina ufuma yentina utula shononde au kaizo zonti pianga jiro Marseille yo de shihangu bojono nanga minzani gamodo sabala déjà ça se para le shahada au kai je suis pas sûr si je vais retourner ici. Mwenyezi Mungu namnike khatima njema ya Rabbi hewe kana shila yurjoka mwenda haini mwanadamu luna imani ujoka ya tijaga mjolawa wallah mruka jajona da mrunayi Yekamrugu aminuka yeminga mrode mwana mshiwe ina England. Yenga mrode mwana mewe ina England. Yenga mfanyo bilede wallahi na Mwenyezi Mungu. Yekabo mwana damu. Urenge izo uto hitwani ha ngojoka tout droit. Ngojoka ya non. C'est pas bien de faire du mal à quelqu'un. Wallahi na Mwenyezi Mungu shaizo. Rirenge dunia ili hadaya. Rirenge pleziri. Ntina pleziri ya dunia niliko ufanya rango usiku minazala. Mrugo juhaba hai mrumshe wahiba mrumshe kabatu joni wona leo juhaba tibi mrumshe shakabati ni uvura msinja parovura ni ulewa nja parovura ni kafe nja parohunwa kabati plezira duniani mrugo juhaba katuramu ufanya mitido henda matora bunendano zina jepa njamba ntinaone haruma ukumbi wa ukumbi special izo zonti pia tijiretira izo mikafilia haukaya mtujwa saspure ni vanu vala nedi harma torabuila Mwenyezi Mungu ndiye anrenge vala ni fi harma torabuila nga mjuka mruhiru banda tifia torabuni yani izo zonti pia zoko rohoni hangu karifanya ya Rabbi raka wanadamu udweshi la yurjuka hoenda rajua izo ikaudo haukakabati mrujuo ukaya zembe darifanya ngajo kubaliwa hewe ya Rabbi Madame Chouhar, Gamrudi Mouhabi, Gamjoka, ça va vraiment, c'est très dur pour toi. Pendant 5 ans, il y a Mboumar, il y a Tsouoneha, il y a Tsoujoudhaniha, il y a Daoula Fantôme, il y a Faransa, Watsouchinda, Wahunganamna, Hata Watsaha, Emanadamu Woi, Hawa Hufunga, Haukawembu Mshenga Wevwamana, Shauhatsukaya, Baada kamjafanya mariaji, kamtina ushahidi, Shahamba Wuhahuransi, Bamkamfanya halali, Shewaka waka mariaji, Sura Serta Joka husisiwa na uheziwa. Watukufu, Mwenyezi Mungu naniki khatima njema nika mwisomwema. Uimwana mshuhatu maore ikawede mrumahazi wanadenae mwanamme weyo uji konsidera maru shawi mgazi jamzazahi mgazi ija zazahi mbali ya ujahunu manga baada ya mzama yote hajadu la mwanamshi maore wakauye nshi normal wazayo wanahao
wakayeshi ho msirunilu le jullo finalement henu wakati mrume nzaze ya para mama bantija songane pompier mrumshihaniwa mama tsiula wani mabandi mama mrumshanguhaniwa depuis là pendant 5 ans katujule hania et abo hani mrulona roho katsula okaya wi haulawa hen mrulona roho katsula okaya wi ha disparaître wi Giosani mwanamsho haku ikawo ye mrumahe mhindi hambalia huenda mjini hao yeho karejei hajambie famike mrumshahe hafu yabo hani mrulona akili ngole ukaye mwanamme mhindi huo hauwe mwanamshe mkomori mwanamme mhindi huo baada mrumshahe huo mfaransa diamnika kelkase mrumshahe huo mkomori suje yoti yamba ngamwishelea ho hende hawe mrumshe hamzihi hajahuno bali mwana habe mrumshangu hafu Mwenyezi Mungu nanike musuma manike taufika watukufu ngajoka kana shidari mrejeze manyanyasi shadomba Mwenyezi Mungu ukaya harma 100% 99% ngajomba wakati wahafu 1% ngajalika nge kajafa baiki ajuhamu nge mahalaniho on sait jamais sha narombe Mwenyezi Mungu yajalika kajafa yaonehe le plus vite possible mkela vimwana shohangu yekendo la inu ketsuhenda emrumewe hule mwanaye kutsumanza mwambie realite yekakatsukile mlumie wangu vila harmanzia ne mlwatsende mlumenai hamdorede mlumshenai haukaya sonsi peni mlugena mzazahi ngena mjumbahi ngena mwana mshwahi hauzia gamto ya numero wakiwandu wapare waparticipe waonese ze fikra za hao haukanga joka ya si wanadamu ikatura muharungua wasaya wapara ijomkinisha wapara hane solution ze fikra zike zinji famia he wafanye mzaze munyuza mwanangeje haukanga aminuka ya yokozo mzaze shamrumshe mujujwa unanza wasa ni hulo le panda 1 à 2 ans uke dégoûté nami aonke dégoûté nawe no huranti ngamjulele mrwajina no huranti ngujulele mrwajina shamzaza hangu kana hura mrwajina c'est impossible izolabo 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 namtwe numéro yabo s'il vous plaît 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 on wapare waparticiper sikira zao resuji ya mwalo ya he imru yendarenge mru mshahi mwanyanya bari kwa ti falikinzi masiasa ya sabo ya mfanya fotola waza beshemrume nana mwanyasi wo yatsoboneha ikawonga sina mamitsano katsujula na mabani aliyo asina besoin on doit pas participer 2 minutes à 3 minutes za appel ikandu kwa japara ngamjouzia Mwenyezi Mungu ajandie waonehe inshallah na mko numero yabo 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 watukufu harma 1 minute ikakabati ya para gajweda na mlahani rumambia ukaya karnauzia huwana nezembi na Mwenyezi Mungu yarnike taufik haukaya yekakartsuzamba wallahi Mwenyezi Mungu ujona ya ukaya rifu zero sheka ngarizambao Mwenyezi Mungu ujombe zijiruo nayi wanungwa kozao ezijiruo nayi ngazwa tabishao bangabo mnayigumwe haushamba habari yambao ngabo ujelezo ngabo uwanonizo shekaridazi zetabu zihungao zefamiza hako zihungu wazaza hako zihungu anasho hako nikao nyunde teste bari ngamambo zenongo zingu wallahi ntuzamba gajwa mpireha ntuzamba Mwenyezi Mungu kana ukaradinasi haukaya yamba rambe riwanenizo rizilani laanlaka Mwenyezi Mungu nane malaika wajwamba amina be mwanadamu wengu zambo wakati kaongo wenji 1000 et 2000 de personnes kwa tuzamba shengu zambo nezi change yode malaika ongarjo uzamba
hasababu ya Mwenyezi Mungu wakati kaunda yewayeche deurin yarnika taufik yatsongara la juhara kantimano yarnika taufik rashinda raboi hanya ronguo shatsi mwanadamu sidarinika taufiki yarnika mvu ya jaila ronguo sha Mwenyezi Mungu wayeche dia jaindi ya ronguo wao ndaye wayeche yaboga juma bene okaya yo joli baze hanywa Mwenyezi Mungu jabbar wakati kao ya jorambia okaya turam c'est enfant leo de mutamanio utirongo sha wallahi ngarjo urongoa ngarjo zilani nezongozi change hata mpaka deyabo mwanzo kwa tupara na rizia okaya on ne peut pas insister mais pour parler c'est important wakati kao ça va changer un jour inshallah tampaka deyabo longue vie à vous mes sœurs et longue vie à vous nos mamas du cœur et longue vie à vous à tous les jeunes comoriens Nyezimbar jandi ejoka na her mun duniani nana akhira inshallah garango appeli tsainu Salam alaikum Salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ngo jundo daw Amjuro darse Okay amushilio maswa Ala parani participer à ma participation au lafe na masha de fait le monsieur hali ya haja ya hea mwanamloka ya handu mahende hamuwa banu ko ya haja Mrumahe hamuwa aya monsieur je dis diraba ndio en direct Oui en direct oui oui change de daba na kaunjia na demrume dia tsowoneha mrume dia toneha mrume dia toneha mwanamshe oyibambe ke mrume hafu ye habadie papie ya docteur ka hakika kishoka hafu Umasabo kuja shiango kajamba hafu aba hamranti katila enae panda 5 ans katani oyefamahe mwanamme watsaho namna wajua mwanaho mrumshe gwambo katujua na bwe mwanamme haparoha on telefoni yamu isapara mzazahe amabeke mrumshe banu haniua mrumshe haniua waka wa mabandwahe waniua c'est ça wabil mahamitsanu jusqu'à maintenant police na hizo kwa tushida tsaha namna atmanadamu wajua yaliyo subhanallah no ya woye mwana mishinga bidani bidani mwana mweida aporte mwana misho ipulenti ya juwe iyo ifanywa d'accord ayo sopai les solutions avec les gens qui wani harumaye monsieur ya presse choqueha OK ça va merci en tout cas madame Shahaku courage à elle parce que hapara na ihajo musizoni baiki aka MPO sujet shahapara shazembi danimlo yabo depuis longtemps mdunga urango mwandoni muhishia matsupala matdonezera aizahanyu nezefikira zahanyu na mimono kawe hajaho musizoni shanja courage ya pare ili yaonesoka ya vraiment non ça fait du mal c'est pas normal baiki kajwahi ya ile wango ye sujet sha longue vie à vous baiki kamjapara garmanzaoni Mwenyezi Mungu mhatsini na muatahale arhitsina mu batu atahale insha Allah urduana nezembi zijilio rudo jokaya yoti njema homru ndana nai hamru timbia mrumbi hau homru huwa mru yafe wakati kaunga jua suli arumba arandira li hasara Mwenyezi Mungu muhifadhini yarhifadhi kwanza rabbal alamin hata mpaka dayabo bom kabati shijoulizia kakaramba ezitabisho komoni avec le respect